Assalamualaikum. Algonmen hirudu house key stage dege kudi hushala dele muge namaki lo fammiha ge fanus. Beben mulune duasvi dadi sada kudarashaku. Regaden hedunen nuege nuren nuati edelola. Regadan ena ehe nama vestafate dakkae. Gege ay kitantanak gos asule namadamaga. Dilli favari tifanu zengi fagen nedani. Engadum asa engi fagen komme kadu foire ganaku. Erre akunu kute magen machammi puni hem madu madu. Komme vesla gurupaga fenune mitam furadam varaku. Majalakamma bodumikam vejje zuwammi kudinge gatu. Gadadum hiyasimako hunegate mi punavayaku. Menda megge adiri tere faanuza kurre dillamu. Kontanen hodan hetiya haragendani balalokanaku. Hamahimen kamuga ebe bedine jawabem manavi. Hamayagin insanunat darehen ei hurihahidak. Hashipura enaliye funne varenge kamattaka. Hashimulin sida vedahen huttila shahsiyata. Mi fenunne bebea huri adikamen nuneige. Mi fenun huri kokkomennan nureke upalaha. Kokkomen kure kutsaka adiri terele ganevigen. Dikkurami asagandun jehidane goslola. Agudimbas muttune